मेहालामी सुशील साइया निपुमेया म्युजिक भिडियो प्रिमियर जुगुदो सुशील साइया याका सले दुगु नेपाल भाषा मे मायारु रत्न व खस भाया जोमे प्रिमियर जुगु ख वंगु सोमबार चैत्र 9 गते ए छगु जाजो यादथुई वरिष्ठ गायक जुजु काजी रञ्जित उगु निपुमेया म्युजिक भिडियो सार्वजनिक याना दिगु ख माया रे रत्ना छगनताना माया रे रत्ना छगनताना ल्युल्युया चोचो हे छन्त मखना ल्युल्युया चोचो हे छन्त मखना माया रे रत्ना सुशील साइया जो मे हालेगु नीति वेकया जहान मे हालामी अगिना तन्नुकार साइन सतया दिगु ख मेरा नापान्छे हालाजन ख तस्मा इच्छादु नापान्छे मजान्छे इच्छादु ति छौ बिदा मे हालेगु जुगु ले जुजु जे प्रोफेसन न मे त मे हालेगु पाके याना जिम्मे हालाजन दे दाइ दिउज्या दे दाइ नाप परिचय याना ले त चाहिँ जिना याना कि जिदानो मिसको हालिमाउ रेकर्ड या माउ धेरै जिदानो फ्युचर गाडे का जुनि छ मे छको जिके दु गाबेगला थैदिन फरक चाहिँ आँखा लागे निर्माय युक्ति खल्यामा आपले चाहिँ थो मे सोया दिम भाजु जे आतको लाइभ बुझाइ नपलानी खाली पेसेन्जर खोजि फोन खोजि अब फोन जुजो चाहिँ बेगला मे छको सोया दिल जिदा मे सोया दिल अब मे चाहिँ बारा ने जना चाहिँ जियाले जे अनिल तुलादर भाजुया चाहिँ सम्पर्क भयो मे सब चाहिँ लेतया रेन्जना चाहिँ रेकर्ड यामा गाडीले बेगला का जुनि सरगा चाहिँ थोमे चाहिँ रेकर्ड याउति तर्फर चाहिँ प्ले सुरु जाजोले मुपा रञ्जित थौकने नेपाल भाषा मे हालिपी कलाकार त हो ज्या उन चुंगु थका चुता पुंगा दिल नेपाली मियो लागिला नेपाली मे हालिपी कलाकार पि यो कोहेदु तर नेपाल भाषा मे हालिपी नुगु जेनेरेसन नुगु पुस्ता चाहिँ तयार जुगु चाहिँ एकदमै खुसी फक वेक अप निम नुपी अझ प्रोफेसनली झने झाइदियो दुरी सुशील शाही अले अगिना तबलुकार एकदमै बालापी एकदमै त्यसम माने बबी फुलान पिसिरेउन ढाला त नोपी दैय मक्ता एजुया चाहिँ वेक अप इन्थेनिया पि नोपी प्यामे मा एकदमै आवश्यकता दु वेक अप सँग या दिउ प्रयास गु मियाल जन दिउ ख वो द के बांग्ला पछि जुला नेपाल भाषा माया रत्न मेया रचना संगीत लिसे उगु मेया म्युजिक भिडियो निर्देशन रामकृष्ण खर्गी याना दिगु खसा उगु मे कर्म साक्य वसलोन बजाचारे अभिनय याना दिगु ख के बुबुलिन दे छबो सुशीलिता ऐसा देवा बे धानिया छि देवा मे हालिउ ढकी देवा कलाकार जु ढकी अथेन छिले झने न पलान गने लाई बि छि हामीले ग्वालियामा धैबी कोजिया चाहिँ अले जिके दुबुलिन दे छबो दे वे गइ त छि मे बिउ ख अले वे कप समिया हले दिल रेकर्ड जुल अले वे ग आठौले मे नियु मु हेंग स्पियो जमाना जुल अले वे कप सोले दिहत जोले कप जु मे वे ग भिडियो या काइ जो छाडे गयो भिडियो त्यतिबो खल्द दिउ छले ना बिलन दे मुख दे मुहा या काइ छि तर संगीत वे ख संगीत दुवे जुगी लेन मा कुन्न मा दुसा मसा न्यासा या यो छौ मने दे जुगी अले वे कपि थौ 3 वर्ष लिपा का ऐसे या गेना या जिबिले ना छिटो को पिनेवा दे भावना दुबी मते त पकना थुमी देगु कुदैना थुगु म्युजिक भिडियो छाइकन व सम्पादन थासा बालकृष्ण वंशी याना दिगु ख अथे खस भाया मे रचना दिबक विवस याना दिगु खसा ठुकी संगीत अनिल तुलादन तया दिगु ख अथे थुगु म्युजिक भिडियो निर्देशन सृजन बजाचारे याना दिगु खसा किरण जोशी तीर्थ अवाले सृजना बजाचारे व हसन महर्जन अभिनय याना दिगु भिडियो बनाउने क्रममा हामीलाई यति मुस्किल भयो कि यो गाना एउटा यस्तो मुस्किल गाना रहेछ कि हैन गाना मुस्किल हैन गीत मुस्किल हैन कि यो बनाउनलाई हामीलाई धेरै चुनौती भयो के हामीले सुटिङ क्रममा जाने क्रममा लोकेसन चाहिँ हामीले फेसबुक मार्फत हेरेका थियौं जुन हामीले गर्ने जुन एउटा यसमा अहिले देख्नुहुन्छ तपाईहरुले जुन घरमा हामीले खिच्न खोजेका थियौं त्यो लोकेसन चाहिँ हामीले फेसबुक मार्फत हेरेका थियौं फेसबुकमा चाहिँ हामीले त्यो लोकेसन एकदम वाउ एकदम यो घरमा खिच्दाखेरि चाहिँ एकदम दामी हुन्छ है एकदम खतरा हुन्छ है भन्ने कुरा सोचेर हामी त्यो लोकेसनमा पुग्यौं यहाँदेखि हामी भादेवसम्म पुगेका थियौं भादेवमा पुगिसकेपछि त्यो जुन घर छ त्यो घरमा हामी पुग्दाखेरि त ल अब कसरी सुटिङ गर्ने होला न आँगन छ न घर छ न गमला छ न के छ फिक्का एकदमै सुक्खा भइसक्यो त्यो घरमा खिच्ने सम्भावना थिएन।
ज्याजोले मुपा रञ्जित मे देख्त ग्वाली यापे कलाकार लिसे पाबे दिक्ते त खाना नेका हना दिगु ख माया रे रत्ना माया रे